بەخشندە و میهرەبان، سڵاو و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێ خۆشەویستان، بینەران و بیسەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام. خۆشحاڵم لە ئەڵقەیەشتر لە بەرنامەی ستودیۆی 104 لە خزمەت ئێوەی خۆشەویستدام. هەروەک دیارە کە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە 12/5 لە عێراق بەڕێوە دەچی. کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بە لیستی 104 لە هەرێمی کوردستان بەشدارە. لە بەرنامەی ئەمڕۆماندا میوانداری هەردوو بەڕێز زۆر خۆشەویست، بەڕێز سوار عومەر عەبدولکەریم، کاندیدی ژمارە 1 لە لیستی 104 کۆمەڵی ئیسلامی لە پارێزگای دهۆک. بەخێراتن دەکەم سەیدا، زۆر بەخێربێ. سەیدا عەبدوستار تەمەڕێکانی کاندیدی پێشکەوتووی کۆمەڵی ئیسلامی لە دەڤەری بادینان، زۆر بەخێربەی سەیدا. سەیدا سوار لە جەنابەت کە کاندیدی ژمارەیەکی لە بازنەی دهۆک لە لیستی 104 کۆمەڵی ئیسلامی بەوە دەست پێ دەکەم. کارنامەی لیستی کۆمەڵی ئیسلامی چەند لەگەڵ داخوازیەکانی هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیان بەگشتی و بە تایبەت دەڤەری بادینان یەک دەگرێتەوە؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. کارنامه کۆمەڵ ئیسلامی ئەگەر درستە هی بێتە جێبەجێکردن ئینشاءالله ئەو نەخۆشی و ئێشت دەڤەرە بادینە هەی دەهەمی پێهێنە چارەسەرکردن. چونکو شوانە مەسەلەن ئازادیە سیاسی دوێت هەبیتن. ئەڤەل دەڤەرە بادینە نینە، ئازادیە سیاسی نینە، ئەڤە ئارەم دێ مرتاح بیتن، دێ کەیفە خوب بیت، کیش حیزبی هەڵبژێریت، کیش لایەنە هەڵبژێریتن، چه شغل سیاسی بکەتن، یعنی بچه مرتاحە. اش به هەندێ ئەڤە گەلک دێ وە بەگیریتەوە. يودي هولاتي بون انكو اف انسان همه دوكي اكلهن الناس سواسيه كاسنان المشط هم دبنا هولاتي فوالاتا نو تزكيه ناخوتن ما واسطه ناخوتن. هر کسی که شهاده خو اینا خلاص جهت حق خو، هر کسی که شغل خود شازا بیتن او شغل جهت حق و موافق خو. بس اگر اولا ها تطبیق کردن او ده بتوجه هند اف خلقی موافق خلقی ده دخورن. یادت جیانا همی آینا اسلام خود تعالی فریکی بو هنده که همه به خود پیغمبر خود صلی الله علیه و من اول جا دولت که مدنی دانا همه جیبون فرلابون انواع اشکال ادیان و حتی مشرک دبن سیبرا اسلام دا جیانا خوب درستید بس به حقیقت کسی بتخوانش بنده گرانه اجی گلکم یادت شفافیت اولی گلک تشکی مهمه شفافیت هبید و بودجه دا و ماله اوی تتا حرم دا. اگه شفافیت که درست هبیدن اف مالاز گلک زوه همه دیگه نه حقیقت خو، همه دیگه نه مافیت خو. آنکو فقیر نامینیتن، ناف حالاتیا به معاشی نامینیتن، افت سلازه نامینید او عالم جیان خود ترسیتن، افت تهدیده اول جیان نان خلکی تتکرن نامینیتن. اش به هند شفافیت جی اگه هبیتن کەواتە ئەو خاڵانەی کە کۆمەڵی ئیسلامی لە کارنامەی خۆی دیاری کردووە. من بە تایبەتی پرسیار لەسەر دەڤەری بادینان دەکەم کە لایەنی سیاسی هەر بە خۆت وتت کە خەڵک ڕەنگە بە شێوازێک لەو شوێنە بە بەرچاو لەگەڵ شوێنەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان کەمتر ئازادی سیاسی هەبێ. و خاڵی دووەمیان کە باسی چاکسازیە و دادگەریە. کەواتە ئەو خاڵانەی کە کۆمەڵی ئیسلامی دیاری کردوون لەگەڵ داخوازی شەقام و لەگەڵ داخوازی هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ئەو دەڤەرە یەک دەگرێتەوە. بەڵێ چ پێ نەوێتن، یعنی ئەڤە یا جهەتی خڕۆ مهمتر گەیتن بادینانە، چونکو ئەیجا ئازادی لوێرە هاتە پێشلکن، ئازادی نینە. ئەڤە ئەو یادی تەجربە خود یعنی تەسکیە یبووە تشتێکی سەرەکی توێدا یە تەسکیە هەبیتن، یە کەسێک هەبی تەسکیەوە بکەتن دێ گەیتە وە تشتە ئەوێ دەوێتن، وی منصب ئەوێ دەوێتن، وێ تەعیناتی ئەوە دەوێتن، بە خودێ دێتە دامەزراندن و دەجێت هەدەف خۆ. بەس ئەگەر تەسکیە نەبی کەسێک نەبی تەسکیە بکات ئەوە دێمینتەوە و مافێوە دێتە خوان حەقێوە دێتە خوان. اش بە هەندێ ئازادی دەڤەرە مە گەلک یا پێتەڤیە بێتەکەن ئەوە چونکو حیزبە دەسەڵات دا لوێرێ ملکی خود دانید بادینان که انما کسی دی چه حزب دی حق نینە لوێرێ تشتك هبيدن خستك هبيدن اش به هم تشتا ملکی خود زانن حتی مدرسه دا وات تشتا دا کسی که غیر حزب
حقنينا ببتا برپرس قطابي يعني نار قطابي الصفاخو باش دەگەڕێم وڵات سەیدا ئەبستار تەمەڕێکانی کادیری پێشکەوتوی کۆمەڵی ئیسلامی دووبارە بە خێراتن دەکەم بەڵام ئێمە ناوبڕێک وەردەگرین دواتر پرسیارەکەم ئاڕاستەی بەڕێستان دەکەم. ماشاءالله بزنم این هوا ماشاءالله بزنم این هوا افی خرزگاه کرد جاکی خرزگاه کرد ما فی منت یعنینا بس حبیت مجتعت ها خوش بید ارزشا کجا دست داد خوش بخاطر خوده ام تخود چینا ما مستاینا روشن بیراینا بلانه خونیشان دانامه و بلانه خربابونامه سلمی بیتن برانبر و گردل کارا باشترین بس بوان اف آشتی و اف آرامی یکو نف هوا پیدا بوی دست خوشی را پیام دوه یوم گلوبوی هندک نفس نظمات بیجن اول سیدا و ما مستام الله ما تشولو یا نف مظاهرات کن و بیتو خربه بید پیام پیغمبرنا علیه الصلاة والسلام ای که من جار پیام پیغمبر صلی الله علیه وسلم رب العالمین داخل لیکری یا ایها المدثر قم فانذر ای آیه تخو پیچو این مالو خو الله اکبر رو به خلقی شاکه بنبر و ظلم و گندلی و تعدای و نحقی و نعدالتیه پیام سه و دماهیه گلای خلق و گلای لایان دست حالات کد بیجن اول خود نشاندانا و اول خربابونا دست درکی دهید گل دهی جه داخی اکو به آخفنت بیجن بله جماهیر خوب خربابونا من سلوی جاده بودایی که کجاریک صوتیه یا که حق کارتا خسته بر نبیتن پیچه نبی بشتر خسته 500 اکیب داتن لە خۆپیشاندانەکانی دەڤەری بادینان چاڵاکێکی دیاری نێو خۆپیشاندانەکان بووی لە ڕۆژی یەکەمدا بەشداری کرد بەڵام جەنابەت بریندار کرای لەلایەن هێزە ئەمنیەکان و ڕێگری کرا لە جەنابەت بەڵام ئەوە جەنابەتی نەترسان بەردەوام بووی و لە ڕێژی دووەمدا هاتی و نێو خۆپیشاندەران ئەمە چ دەگەیەنێت بۆ دەڤەرێک کە دەڤەری بادینانەتیدا ئازادی سیاسی بە شێوەیە قەتیس کراوە هیچ لایەنێکی سیاسی جگە لە لایەنی دەسەڵات ناتوانێت بە شێوەیەکی ئاشکرا چاڵاکیەکانی خۆی ئەنجام بدات. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا
هر تشتك اگرش حد خود دركت زاد على حده انقلب الى ضده. طبعا خلك بادينام گشتي يعني راسي جلك بجن دردسري نخوشي ظلم عاجزي فقيري هجاري تعدائي افتشته همي ديتن جبر هنده وقت بيجن مسألش حد دركب جبر هنده بتهيبتيت همي تخود چينان گلك و گلك عاجز بون گلك ناچار بون اب ناچاری بهانا سر شرعا بودا خواست کرنا مافد خو خلق وادینان بو خلقی که دوپات کر کو ایدی او روشنما اف کردستان یا لایانه که بیتن و اف خو پیشاندانه جی یه جهته که بیتن آنجا دوره که بیتن یه تایبت ایدی خلقی بود با همه عالم دیار کرد خلق وادینان کو کردستان و دا خواست کرنا مافان یه همی کسانه و یه همی تخانه و یه همی چینانه و بو همی چینانه جی جبر هنده جی اب عزت و بکرامت و بسربلندی و بفقر و بشانازی و رب نصر خو بودا خواست کرنا مافد خو جبر چه خلق بادینان دو پات کرده و که ایدی خلاص جاف شوری و سر شوری خلاص دیجی که دیجی کست حرام خور و زکشور خلاص افروجه نما جبر هنده اف خلق را بسر خو و بودا خواست کرنا مافد خو اف چند ها کر سرخات را و خلقش بر هنده روزایی که راسته اما هاتی نبرین دار کردن هوا که جانبه ها تعدادید ادوی شاشه پیروز رنگینده بس روزا پاشتر اما هاتی نوه ما با خلقی که دیار کرد که ترس و لرس تهدید گف هرشه کشتن افتشتا ابدا اش اراده ما تشتا که کم ناکتن بلکو دی زیده تکتبه اما بارو گزارانی مامۆستایان و فەرمانبەران لەسەری ئەو سیستەمەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دایناوە دەبینین چۆن لە هەموو کوردستان بەڵام دەمەوێت باسی ئەم دەڤەرەم لۆ بکەیت جگە لەوەی کە لایانی سیاسی لەم دەڤەرە بە شێوازێک دەسەڵاتی گرتوتە دەست و بە شێوازێک حکومڕانی دەکا کە زۆر تێبینی لەسەر بەڵام دەمەوێت لایانی گوزارانی مامۆستایان و فەرمانبەرانیش باز بکەیت کە چۆنە لەم دەڤەرە. طبعا معیشتا مامۆستایان و یا فرمانبران بگشتی راستی گلک و گلک یا نخوشه و یا برتنگاویه دا مگود اداجی سبب رئیسی کو خلق یعنی گلک و گلک یعنی عاجز بوین سبب اوه بو یعنی چه حد نمان یعنی چه بربست نماش به هندی را بسر خود معاش نینه دو هیوا جارکه وان دو هیوا جارکه جی ربع موچه تیرا چپ گتن مامۆستای های فرمانبر های پنج سر یه عائله که دا هین همی قطابی نه خویندکارن باش عبر ربع موچه بو کرهبه دابین کتن بو آوه دابین کتن بو دینت خوب دابین کتن بو کریاخانی دابین کتن 3 4 5 زارو که توی چند اجدر وی باجره آنجدر وی جی یتخینن باشه اوه دچاجین اوه ماسینه اوه آخه دب آخه جیتن گلک اب زحمت اجبر هنده اوه نچاری و جیان راستی تشتاک دجی های خلق بادینان براستی یعنی یه آقار مرنه دادجین آقار مرنه دادجین چا یعنی پارانیه معاش نیه کار و ایش نیه اگه بچه سنور و حدود جی یاش همیا ماستر و نخوشتر امید بینه حیوانه زانج 100% راحا خوی دانی تا سر ده تا کشتن ده تا شهید کنن فروکت بیان یه ترکی ده تا کشتن بس چه تو حساب که ای بچیتن بزانیتن دجمنک یه سهنداف سریبی کشتنه طیاره فروکه قصفه همی تشته های هفتشته همی های بس روح خود دون تا سر تو حساب که چه ناچاریه که چه مجبوریه که چیتن یه چی تاویل جیب حیوانه کەواتە ئەمە لەسایی ئەم سیستەمی حکومڕانیە ئەم دەسەڵاتەیە کە لەم دەڤەرە هەیە بەڵێ چ پێ ناوێتن یعنی از مگودەتەژی یعنی سەبەبی ڕئیسی ئەفدەسەڵات دۆرەنە و ئەفدەسەڵاتەیە یعنی بڕاستی باس هۆش حاڵی خویە عایلت خویە کەسوکارت خویە حیزب خویە دەسەڵاتە خویە کورسیکێ خویە ئەمما خەلک و شەعب و ملت عادیە بمرن بێنە کوشتن حدود و سنوورەدا فروکیلت دن احتمالا 20 روزا طارم جنازت وانا بینن اوه همه یعنی تاین راستی یعنی کردستان یا آقاره که گلک نخوش براتن گذاشتن باشه و همه نخوشتر دور بادینانه باشه دگره مولاد دواتر مامۆستا سوار لەم چەند ڕۆژەی کە هەڵمەتی هەڵبژاردن بووە بێگومان جەنابەت سەردانی دەڤەرەکانی دهۆکت کردووە و
ڕەنگە چەندین قەزا و ناحیە و ناودهۆکت بەسەر کردی بێتەوە. دەمەوێت بزانم پێشوازی هاوڵاتیان لە کاندیدان بە تایبەتی کاندیدانی لیستی ١٠٤ کۆمەڵ ئیسلامی کە لە ماوەی ڕابردوودا قوربانی زۆریان داوە لە پێناو وەکو حیزب دەرێم لە پێناو هاوڵاتیان. پێشوازی هاوڵاتیان چۆن بووە کاتێک جەنابەت وەکو کاندیدێک سەردانت کردو؟ بەڵێ پڕاستی دوۆ سەردانەدا دوۆ سێ ڕۆژێدا ئەس گەلێکێ دڵخۆش بووی ئەمەلێکی گەلێکێ مازنێ بووم چێ بووی بوومە دیۆ بە ئەف خەڵکە گەلێکێ هەشیەوە بووی و گەلێک خەڵکی هاتیە گورین بۆکە یا بەری 4 ساڵە vêrê ئەف ساڵە یعنی ئەشێن بێژمە هەنگوو ینی هەندی 20 ساڵە گۆرانکاریت پەیدا بووی نسبەت یعنی تێگەشتنە خەڵکی گۆرانکاریە سەروا داهاتی اش بر هنده گله از دل خوش بود پیش زیکا گله که گرم ماتا گرن از سپاسیا واند گم ممنون وانم کو الحمدلله او پیشوازی واسو گرم مکی او رضا واسو مزن مجتی باش ام پیشوازی گرمه بوسی دگرێتەوە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە کۆمەڵی ئیسلامی لە ماوەی 4 ساڵ کە بەشێکی لە حکوومەتدا بووە شوێن پەنجەی دیار بە و حکومڕانی کە لە دەستی کۆمەڵ بن لەسەر وەزارەتێک دیارە چۆنە و لەگەڵ ئەم هەڵوێستانەی کە لە پێناو هاوڵاتیاندا بازی زۆری دایە کە دەیتوانی هەڵوێستی وا بنوێنێ کە لە پێناو حیزب بەرژەوەندی زیاتر بەدەستبێنێ یعنی بۆچی دەگەڕێتەوە؟ بەڵێ پێناوێتن ئەو هەڵوێستت کۆمەڵە ئیسلامی خەڵک یعنی هەندێک پێمەرتاحە هەروەکی یعنی پێش خەڵکی بەتاخبن ئەگەر هەڵوێستن بدلێ خەڵکیتکەن یەوێتکەن یا بەرژەوەندی خەڵکیدا ئەگەر کار و چالاکیتوانە ئەگەر خزمەتەوەیە یوی شوڵتکەن کوت خزمەتە فەقیر و ژۆ دەبیتن هەر تشتێکی ئەوێت بین هەر تشتێکیان بێخودێ یەوێت گەنیات مفۆی خەڵکیدا ئەمما مفۆی خودەوەک حیزب بێخودێ گەڵک قربانیت دای گەڵی نەخۆشیت دیتی ئەندۆمێتوانە تێنەگێتن ئەندۆمێتوانە سەرەوە تێنە شکاندن ئەندۆمێتوانە تووشی تهدیدا نەخۆشی هەمیات بن یە تووشی گەڵی نەخۆشیات بن هەموو سەر خۆتەوە خەڵکی سەر خۆتەوە ملەتی خۆ عالەمێ دیت ڕازگونە عالەمێ دیت یعنی براستی یعنی دیف آفنت خونه دیف وعد و عدت خونه اش بند وگره به خودنه یعنی پشوزه که گرم لیتکن زانی مروت راز کنه زانی مروت دست پاکن زانی دلوای پاقش ابو ملتها اش بند اف پشوزه ابو وی چنده ادگری تبع ادوان سردانو دا تشت نخوش من دیتی تشتک بو اوج میکسک دیت یپکفتی بو طبعا هدو پیتو درست نبون او برادر بوم بحث گل من هات یم چونه مالا من خونیو دیت یعنی سبحان الله اكو بيجن لب خوب دستالی دای اما بس کنید بلوکو دا برزه کری اس نظام او چاوزستان قطان دیگهش یعنی او نمنه سرمادا او اوه خدان خو معاشه و راتبه و 150,000 بون او جیت کم کری بو 9,000 بله اف 9,000 جی ام بینین یعنی هر سه هیوا که حتی 4 هیوا که دجوره که دنیا آنه یعنی براستی اوه بلال بیرا همی خلکی بیرا خلکی نشه بلال دلها وان کسا و بیتن اما نمونه که خود به چای خود دیفت مبچاوت خو افتش تدید براستی یعنی دلم گله ایشان اوش بیرا من و پیشتوید من ناچ داره اش بهندت بیش من خلکی همه کردستانه ماله بلا گله خوشیم بلا دلها گله که نه بید بوان کسا بلا نه به خود برجواندی خو یا تک کسی بس به خود نه معاش خو هی شغل خو وکی وره وش نه بلا دلها خلکی هجار و بیتن اف خلکی دو حالت داخل من خود گیتن برای کد کنجی تشتک هیتن دسته دو والله گوت او برادر گوت گله جابر سده نوستی گله جازات نبوی بخون برای خود حتی افضل صلات و حساب بوجدان یعنی چه دلوان مروادی جای کدی و امانتی و ولات حسای هجار وان هجار بخنه بر ظلم وان جای کدی اوی دست حالات ظلم خلقی کی اوی دست حالات همه تشتل خلقیستان دی چه جای کدی دی دبرای نه بلاوج بیا نشد والله پشت انتخاباتا پشت وادین دانا دواز ثابت و هشنی دی یعنی اكو نابجنا کی انسان پنجه کی بردتن دشنی شیاب بنده بجنا و ما چپ سه خو اینا او 4 سال چاش بیرام چو هیوی دام پنجه بلا وگو وی پنجه خوبه کن بلا بو چند پایت کم یه وقتی بلا و ولات تسلیمی وان نکن اوید برحم اوید بس هاش خونه اوید هاش هجرانت تنه وقت انتخاباتا جاوب هجرات اوید و هاش هجرات بیرو هجرات توانا باشه سیدا عبدالستار تو ام چشانت که بشکت باز کل دوری بادینان هیا که خالق لبارودوخ و گزارانی چی نالەبارە وەک ناوچەکانی دیکە هەرێمی کوردستان ئێستا کە کاتی هەڵبژاردنەکان نزیک بووتەوە
و دەتوانین بڵێن ئێستا تۆپەکە لە گۆڕەپانی هاوڵاتیاندایە دەبێت هاوڵاتیان لەم دەڤەرەدا بە تایبەت چی بکەن و لە کاتی دەنگداندا چێ هەڵبژێرن و دەنگ بدەن بە چێ بله طبعا از بجمع هاوڵاتیەت خۆت زێدە عزیز و خۆشتەوی دوان 4 سالت بوریدا و دوان 27 سالت بوریدا بگشتی از بجمەتە وێدا ساڵەتە گەلێک تو سزۆدای و گەلێک ئێهانەتە کرد و گەلێک تو رازیل کردی و گەلێک تو یەخستیە ئەت بەرتانگۆڤیەدا ئەب هەمی نەوعی سزۆی از بجمەتە ئەڤکە ڕوژۆتەیە و طاب یۆتلاپێتەدا و موقفێتەیە و یە دەستێتەدا واللهی تو تشێ بگوری وەکی کۆنتڕۆلێ دەستێتەدا تو تشێ ڤە قەناتێ هۆسایە یە بێڕەحم ڤە قەناتێ هۆسایە یە تەشویش ڤە قەناتێ هۆسایە یە دڕندە تو تشێ ئەب کۆنتڕۆلێ خۆ ڤە قەناتە بگۆری بیا قەناتێکی دی قەناتێ ڕەحمێ قەناتێ دلۆڤانیە قەناتێ بەرقەراربوونێ قەناتێ ناف خەلکیدا قەناتێ وێ چەندێک کو خەلکێک هەست بە ئارامی بکات هەست بە ڕەحەتی بکاتن هەست هەندێک بکات کو هاوڵاتیە هەست هەندێک بکات کو ئینسانە هەست هەندێک بکات کو مرۆڤە ئەڤکە ڕۆژە هەندەیە بەڕاستی چاوە تو وان 27 ساڵەدا سزادای ئەڤکە ڕۆژۆتە تو وان 10 ساڵە دۆرە سزادای بەجارە باشە زۆر جار سەیدا یعنی خەڵک بەگشتی لە هەرێمی کوردستان و بە تایبەتن لەم دەڤەرەکە دەڤەری بادینانە باز لەوە دەکەن کە گۆڕانکاری دروست ناکرێت ئەگەر بێت و دەنجش بدەن بەو لیستانی کە لە دەرەوەی دەسەڵاتن بە نمونە لیستی 104 کۆمەڵی ئیسلامی کە پێشینەیەکی هەیە لە کارکردن و لە نیشاندانی ئاکار و ڕەوشتی جوان و کردار کە بە کردار سەلمان دیوانە چ دەکەن باز لەوە دەکەن کە گۆڕانکاری دروست ناکرێت دەنگ بدەین بەو لیستانەش هەر هەمان ئەو حیزبەی پێشووترە کە لەم دەڤەرە و لە هەرێمی کوردستاندا دەسەڵاتی هەبووە تۆ بەمە چی دەڵێ یعنی تۆ بۆ خۆت لە نێو خەڵکی دای و لە نێو معاناتی ئەم دەڤەرەی بله طبعا يشمل اف فكره نمايا راستي كو خلي بيشتن هادي وكي خوبي تو هر فلان تشتا و هر فلان سر چوبن نخير اس اكتش بيجم او كا روجا غورينو عقليته عقليته دا صلاه لازمه بتا غورين شو ده غورين جي الفي داستي ابكنا دي داستي دا داست خاين كنا داستي امين دا داست برحم كنا داست برحم دا داست بدلوام كنا داست دلوان دا ده غورين شو ده غورين جي شو مدید حتی بادینان خوپیشاندان و خربابون و ناراضیبون نهاتی نکردن اشنیکا دست حالات چوکدانان و هات و ممنونی و جهاد گوته ای کمین جارا دیرو که هرم کردستان دا پشتی 20 روزا مبوچه فرمان براته تدیتیا تو پرا بخو که تدیتیا پشتی 20 روزا جارا که نه هیوه کجی و چند ساله 4 ساله 5 ساله دو هیوانی و ربع موچه تیتن حتی خوپیشاندان و ناراضیبون البادینان دست پی نکری نه پشتی دو هیوا نه پشتی هیوا کنیوا نه پشتی هیوا کجی بلکه پشتی 20 روزا اش موچه بره طبعا موجد فرمانبران هاتن ربع متهات نخی نولا طبعا هر وقت يعني وكي بالي كذا سبب چه سبب تموقف هبو هر گوبا تو خدا هلویست موقف بی طبعا بزانه دست حالاج ده هزره کی بوده کرد دست حالاج ده فکره کی بوده کرد دست حالاج ده برات بید اما هر گوبا تا خوبیدن کرد تداخل حق خونه کرد طول مال خورین اشتیاخاره والله دست حالاجش ممنونه بهنده باشه سیدا سوار لیستی کۆمەڵی ئیسلامی کە کارنامەکەی دیارە کۆمەڵی خاڵی گرنگی تێدا باس کراوە کە کێشەکانی پەیوەستە بە کێشەکانی ڕاستەوخۆی هاوڵاتیان بەڕێستان وەکو کاندیدێ کە لە دهۆک ژمارە یەکە ئەگەر بێت و متمانە لەم خەڵکە وەرگری چ سێکتەرێک چ کەرتێک لە دهۆک و لەم دەڤەرەدا بەگشتی جێگای ئەوەیە کە تۆ کاری لەسەر بکەی و بە جددی دەست بخەیە سەری بۆ چارەسەرکردنی کێشەی هاوڵاتیان بله یا اینکه اف دوره که جلا که برفره و جهت جلا که زوری تیبو زراعته جهت زراعیه و فلاح جلا که خدان شیانه تیب اگر حکومت بدرستهی جرنجیه که مازن منطقه بدتن شلوه او برهمش همه لوه و لوه سیوا و لوه دخلودانا و شلوه همه نوعیت برو بوما و احتمال به بدن چون اول چند ساله اف جوتیره یه چیت خو زحمت داد اف برهم بدز و تتخرت رزید یه خراب دید تاوتن کس نینه احتمال به بدن بشه تو بچینه از دل تکرم
از دفروشم سنور درستوهی به قپات کن بلا بس تشت سوریه بوم بیتن حتی اون که سوریه تازه گفته ترکی تتن حتی بین که یه ایران تتن یعنی بلا دوباره بگن اف جوتیان ما احتمال بدن والله از قناعت دم فقیری الدور با دینان همیه دکوشیدن فقیر نامینیتن دخلت کفت جلا جواز اجا خوش ده اجا افرط باش نمینن اگر عالم بس دستت خود بجیتن یعنی بسر کدا وی زراعته دیجیان که حسا یا خوش بیتن حسا بیمنت بیتن بتوی بچتش تنابن شلای زراعی و او یادیتر جه سیاحی زورن منطقه بودینا منطقه کا سیاحیه وجال آمدیه بگاش رخشلات زی بگل دورا زاخو بگه یا آکره بگه و دور به دهوکه بگه جهت سیاحی گله زورن بس مخابنی و اف جهت هات اهمال کردن اف جهت کوت لبت فقیر و جاده او جهت دیت جهنده که دست حالات دار دست خوددان اثر بخوی چکری و اف برهمه و جهت سیاحی بو هنده شخصیت چیدن جهت دیت جخرت ولی که شارع نبرین دونه هنده چکرن دا جهت و شول سر هبیتن یعنی گرنگی پی نده آن جهت یه تبو یه تسلیمی پتیکی هات یکرن تسلیمی یعنی توپ و طیارت ترکی هات یکرن بو دا اف خلقه وان جهت سیاحی مفاجئه نبینید در عالم ها برای کفت الشق و فندق وانا و جهت سیاحی تایبت اشبهنده گله جهت مازنه با از باره دم چه ترکیه سر سیاحت جیتن کردستان گله جهت کنجوته تل ترکیه و گله ده برای همهش از باره دم دش یه نفتهجی پتیلت اگر اهتمام صحت کواتا توی بلیگ اگر بیتو بشه چی تندروست و ریگ حکمرانی بکری لهرمی کردستان و به تایبەتی لە دەڤەری بادینان ئەمە دەبێتە هۆی مای خۆشگوزارانی بۆ هاوڵاتیان تأكيد وصايا سيدا تأكيد أبا وصايا بوشي شكو أبي ديتر أمد بين أبا بيستحف صالة السر يعني دسهالات لبيتو دا هاج واتشتخرنينا باور بجا بس شوليوات تجارته تجارت ديال تركيا تجارت ديال العراق تجارت ديال ايران تجارت ديال دولت جداوت یا مهم دفعات تجارتیه اما خلق اما پیشرفتن حالات جهت سیاحی جهت زراعی پیشرفتن حالات حتی دیگه نه لا ایک توالات دو حکومت افناکا بجنش درزی که حتی کراسبی که خرج دعوتتن خرج دعوتتن بچیتین تشرج مج دعوتتن والله ما کسی تاش خودان شیان تشت تو ساده چکن کوش دولتش دعوه و دوباره پیتوی کردستان بنوی وقتش تبخوب کردن و اگر به یعنی هندت شده باید اگر از دیگه بیشتر کسی تو صد خودان شیان تایل کردستانه اگر از بیشتر افتش ده یعنی احتمال پیش رو عالم یعنی واقع معجزه که بید باور نکن شخص بخو از نیاسم کو کسی که هند خودان شیانه یعنی هند کار چاله که تو اگر بیشتر احتمال یعنی خالد بیشتر یعنی تشتکی معجزه و هر يعني قبيلنا كان في أختنا إجبارهندي أجر أفتشتا بيتا كان والله دور بعد بيتي في مبنى أو كاسة خدان علم خدان زانست يت هو صانينا كناش تشتاق كان بس اهتمام بينا هذا بلكو أجي بزان أجي تشتاق شيء كان تهديد لكي ولا تشوا أفتش شيء أفتشتل تنا بينا تشتاق شيء بيتن أمتات نياسين يعني يدل لكي تهديد اللي هو تكان أخوي مو أفاب شو لك اعتيادية بخوجرتي أنكو شو له يولي كيكو أو نشت نه والله تخو پیش بخیتن نداره باش سید عبدالستار کواتا اگر هاتو او چنشانی که همو هيا لهرمی کردستان و بتایبەتی لە دەڤەری بادینان اگر ام زارج دیسان حاڵاتیان دەنجیان داوە بەم لیستانەی کە لە دەسەڵاتن و بەتایبەتر بە پارتی و یەکێتی بەواتەی چی دەگەیەنێت یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و بشتن لا يلدغ المؤمن في جحر مرتين انسان عاقل يتجهشتي بشتن يخدان ایمان دو جرا ای کن بشتن پیونای دادن اگه تدید دست خود کرد کنه کرد دیپش که آن ماریب تودا ابزان اول مصلحت دادانی نه اول تا کجیتن اول تا تلفیتن اول تا شنو بدن جبرهند لازمه تو بلاخو نکی بکنی رو جرا کدی جبرهند اگر تجارا کدی حالاتیان و خلق دور بادینام بگشی دست دنگ خدا به دست یعنی دوباره کردن نهامتیا دوباره کردن فقیریه دوباره کردن ظلمه دوباره کردن گندالیه دوباره کردن خورنا ما في شعب ما في خلقيه براستی افچندد جبر هند داخوازش و خلقیت کم داخواز حالاتیت کم بلا مسئله عشائری یا دورداری بلا گلک نخوابینن مخابن یعنی عقلیت خلقی ما گل ریز و احترام بو خلقی ما بگشتی بس هندکا حتی ویگو عقلیت یا ثابتن
ابسر مسألة عشائری و دبرداری شو کن ولی اوی عشیرت من و اوی گند من و اوی بنامال من و اوی چش به دنگ خودمه باشه تا دنگ خدا فلان کسی عشیرت خود گند خود بس ما باشه دنگی نشتت کیسکه دستارات دو جرا کدی بیشتر کیسکه دستارات دو وقتی دنگی تشتت کیسکه دستارات دو جرا کدی او دستارات د چل تا کتابه تو بخوید بجا اب دستارات یا بظلمه یه حقیمت خود یه مافهمت خودن موچمن عادت من تعینات نینه یه هی در چوی و 15 سال در چوی تعیین نکریه باشه تو خود زانی افتشتا دی دوباره بیتوا یعنی باشه داعیت که جرا کدی تو وی بجار بینیه باشه لم دفره کسانی خودان شیان کاندیدن بو وی خلق متمانیان پی بکا و دنجیان بداتی و بیتا جی متمانی خلقو دنجی دلیر و بیستراوی ام خلقه به لنیو انزومنی نرانی عراق چه پناویتن خلقه که بزیندی حی و هی نف خلقه که دا علامه اکو بجد جیانا و دا بونو منا نه سیدا سوار نل وری اگل وری بیت از بجمی تشتکی واسه از مدحتی بکم والله از بو خود شادایی بودم که اوه زورکینیا خو از دکلوی ما گلوی دا یعنی دجیم کسی که واسه دکل حتی زاروکایا دکل پیرایا دکل گنجایا يعني حتى بقول چند مشاكل درونية خلقية جار سركي حتى يعني زوروك واسه حاجة كان والله بالرجاء يعني خلق جنجا كده قلت تبيانوفي بكنا وزير الأطفال بهذا تعديد كاندي توصل في خلقي كده بيتان از بيتان هناك السيدات بجا اگر مرخصة جنا خستيا الصورة 2006 ازال قسم داخلي بن الدهوكه يعني راسي دوچتا سر جادا کوچیش فقیر هيا يعني يه فقيره يه بيد صلاته انجي چه خونیه دو چیتن دو این تا قسم داخلی تشتکی داته دو خانه داته خانم روزا کش روزا گنج آنجی بجن سنیلا که 12 سال تین تا جورما قسم داخلی مگوت اوه کیا گوت والله اوه من بسیار جکر جدر وی دوهی که هاتی و چه خونینا یا هاتی شوب کتن اجاد بلا دفن بیتن در که بیتن غیر دیانت حتی انا بسرمان بوجی سبحان الله وقتی اف کسب ترز و جهاتین منان یاسیدن بس نچوری خوبه تحسب که یعنی جو دهو که یعنی خلق چه نخوشی داده جیتن وقتی تیتن و سردریا سیدات بینیتن حتی دوشک خود داده دجورا خوبه کواتا ام وینهی که دصلات بو دفری بعدینانی چشا و بوی که هیچ چشایک لم دفر دانیه و خەڵکی لە خۆشگوزارانی دادەژین و بەوە وێ ناکراوە کە خەڵک ناڕزایی دەرنەبڕی بۆ هەتا ئێستا کەواتە خەڵک لەو دەبەرە خۆشگوزارانە کەواتە وێنەیەکی نادروستی ئەم دەبەرە بۆ خەڵکی و بۆ جیهان بەگشتی کراوە بەوەی کە خەڵک لە خۆشگوزارانی بەم شێوەیە نییە کە ئێوە باسی دەکەن نەخێر بێژماتە من ئەخنەخۆ تۆمناک یعنی بێژماتە سەیدۆی دووشەکە خۆ دۆڤی کوڕی یعنی سەر عادە نەبەست و ئەخیرە چ لە هات بەر تصرفت سيدوي جون والله افكار بسلمان بيتن وفيغو في خيزون جينا خيزون وجه بسلمان بوي دوسي زورك كيش ها وجه بسلمان بوي برويجه بسلمان بوي سبب چه تصرف سيدوي جون تعامله ويا جون ديال خلق كده ايش برهندي از بيجم ما مرشحت رئیسدار یت خدان شیان یت ناف خلقی دا یت خمخورت هین بله چه پینا بیتن او افتش دستهارات بجیتن که بشتن دهوک شما شریفه بادینان شما شریفه والله واسانی نه والله خلق نهامتی داد جیتن یعنی حتی یعنی کش درونی خلق یعنی اش درونی چند گیرتینه بخ سبب چه سبب افدا سراته کشت عائلی بله کشت مالی کشت طلاق افهمی مسئلهش برچه پیدا بوینه همین سبب افدا سراته و ظلم و تعدایی و گندالی و ودا سراته باشه سیده سوال وقت چون که لم ماوەی ڕابردوو لەم دەڤەرە خۆپیشاندان کرا و مامۆستا عەبدولستاریش کە یەکێک بوو لە ڕەمزی بەرخودان لەم دەڤەرەدا خەڵک توانی بە عەزیمەتی خۆی و بە توانای خۆی بێت و بێتە سەرشەقام و دەنجی ناڕەزایی بەڵزکاتەوە کەواتە بەگشتی توانای ئەوە هەیە لە دەڤەری بادینان و لە دهۆک خەڵک دەنگ نەداتە لیستەکانی دەسەڵات و هەندێک کەسی شیا و ئەمجارە بنێرن بۆ نوێنەرایەتی کردنیان. بله طبعا خلقی همیه بچوت خودید کاتی بون اوید براهی خلقی خوب پیشاندانا دا اوید کو قربانی داید و پیشاندانا دا اوید بوینه اگر هنده ود دیوار ترسل بادینا بیتشکاندن اف دیوارش ترسل البادینا بیتشکاندن بلا ابزانن هر اوان والله آمادن البغد خوب کنه قربانیانه
آمادن از کردستان خو قربانی یاب کن چونکو دین ما حس عمل فلکی کو ام کو خوب کینه قربانی غیری خوب حس نشامه دای کو که چرا که ام خو حل کین بس رونهی دین دور برید خوب تا که پارلمانتار شهید البغداد کمال اسلامیه اش به هند همه گفت کمال اسلامی قربانی دایی حتی و گویج خرید داشته تا نگشته که اوا و چند آمادن همه تشتاب کنه قربانی سر خاطر جان خلق خو خوش کن بس وی و پتویته بگهن یعنی شهید البغداد ها بده شهید کن یک کمال اسلامی بده الخو پیشاندان همه گفت قربانی یک کمال اسلامی بن اف دست حالات تفیت لبت همه احزاب دا یه دست پایتین خرید کمال اسلامی بن وضعیت واش خراب پیش تفتی تابن پتر خرا ولات پیش بخن پتر خرا درجت و وزارت خوفه کن بفقل خلق فقیر و جار هر او بن خست دانم بفقیر و جار یعنی همه تشتید خم فقیر و جار دا پتویا وی اف خلقت بگیتن خوش شاکت تعصب و حزبی بلا سری خدا بینده بس عوامای بس عوامای خلق همیت گیت والله الدف من کادر پیشکفتیت حزب دست حالات و یتجلک متعصب چه نماید تجل ما مستوى یهاتی گویی خلاص والله ما مست عبدالستار مجید داری خوب پقان همه خلاص تشتکی یعنی اب خوی شادیه ویدن باشه تو بوچه وی حزب ناهلی بوچه تو وی دست حالات ناهلی مادام تو زانی تأکید حصایه وقتی تعصب حزبی هلا ده حال فقیر و جاه تگورین اگر تو ما هست تو بین اواباب و های خرابه و تو هد جلد یعنی اصلا نظام و چه نافدان مثلا عبدینی نزانین جهالت بوجدانی انانیت یعنی اول ویا پتویا هزار همه خلقی بکتن هزار همه ولات بکتن نبت او حزبا نشت مشکلات ولات متجاسات کتن نخوشیت ولات متجاسات کتن دست خونه داین دست بینه بلکو بینه هشت تا برفراتل کتن نخوشتل کتن از چلو حزب بکم از چلو ودا سالا دار کم اش بند پتویا خالی خوب گورید و به خوب ته او بچو خود بینید او راستیت بینیتن و بحال بجیتن بس یعنی ولات ما روزگارتن پشتی 27 ساله بلا روزگارتن والله ده بیت جه مزدینیا والله بس ده مفاجآت بخلکی چه مفاجآت خوشیات مزدینیا بس بلا و بگورن است و عدد ما خلکی بلا و 4 ساله بس و 4 ساله کمال اسلامی بحال بجیم چی تا 10 ساله کیف تل پیدا دا اگر مشکلات کردستان ما همه مشکلات یا جهربینات چرا ساکن یا فقیرینات چرا ساکن یا هم میو نه گوران کاری نوت صاده نه تا گورین پاشه بلا و حتی قیامت چجوری دی کمال اسلامی نه حل بجینه بس بلا وجرب جربینه و چه 27 سال و المانیا جربینه ای وجرب بلا اسلامی اب جربینن ما نه دین اون ایت خدمت دینیات کن ما ابو دین خونین ابو ای بریانی نبشتن مزجفت یه روزیون وجات کن یه نو خود تعالی تا خوبم به خود اسلام تا خوبن خدمت دین خود تعالی کن باشه اگر ابو اجوانه کن چند روز هذا برات چه کن ايه چن حاشا حرامیت خون ايه دزیات کن ايه درال خلقیت کن یعنی دبواش کی کن حتی بواش اهل مزجفت نکن جبوا وانا کن دفاع دینیات کن اجبهنه پتویا خود بگهینید زور باش سیدا عبدالستار زور زار شایعات بلاو دکریتو بوی که دنگ مدن بولیستانه چکا دنگ که بهادر دروا و توانی اوان نیه که کرسی بدز بینید تو خود لنیو ام دفاری ولا نیو خلچی اما بوچی دکریه بتایبت برانبر کومال اسلامی که خلق پیوایا لن دفر توانی اوان نیه که کرسی بدز بینید طبعا كوماكو شائعات وبروباغندا يك دجوار راستي ديجي كمال اسلامي تنكن وقتي حمله دا وقتي هالبجورتنا دا اباجي تشد جهنيتن راستي ودرستي وروزبويه كمال اسلامي يعني دوبات يدن كمال اسلامي كردستان همي گفت راست درسته حزب دا صلاه دارو اجدار به حزب دا صلاه دارجي يعني حمله گلاكو شرس يا تند ديجي كمال اسلامي كريا اجبر هند از بجم تشكي طبيعيه همي حزب دجاج حزباتين غير كمال اسلامي تنبيتن از بجمع حزب هاو جناكتن اوا شایعات اوا پروپاگاندا دجاج كمال اسلامي خوب تشكي ديفا مجلكا علما كتجهشتي علما زانيتن علما موقف و هلويست كمال اسلامي زانيتن دنگ كمال اسلامي چواد بدا صلات چيتن اوا ياسا سانت ليغويا اگر كاميلا نظام ديني باسي بله ياسا سانت ليغو طبعا يا ديارا چند دنگ گوتینیتن هندم درسته بونمونه ایک 10,000 اینان آن 20,000 اینان بله اول ویردا هر ایک مقعدت خویت اینان تمام اوی 4 اینان 5 اینان انا اوی 5 2 اینان اوی 3 اینان اوی 1 اینا یه اخیره یه دال چنه اینا چند دنگ نه اینا درسته باشه اول
طبعا شعبة الأحزاب السياسية أبي إنه بما اف دنگه نگوت یا که اوی دنگ درستایی بو مقعد نه اینا دی بو حزب چیت آن بو حزب چیت آن بو حزب چیتن حزب الف آن با آن جیم کەواتە هیچ شتێک بەم شێوەیە لە ئارادانیە کە دەنجی کەسێک دەنگ دات بە کۆمەڵ ئیسلامی دەنگکەی بەهادەر بووە نخیر اول مگوده تا پروپاگاندا دژی کمال اسلامی کن یعنی بوب داز وینا دنگت کمال اسلامی بخو بس الحمدلله خلک که تگشتی یعنی کمال اسلامی بین نکجی نه دنگ خو فروتیا حزب دا صلات نه رنگ خو فروتیا حزب دا صلات نه سنگ خو فروتیا حزب دا صلات نه اراده خو فروتیا نه کوبین سوز و پیمانت خو فروتی نه حزب دا صلات الحمدلله ات پارلمان دا وکی شیرو بونه ات وزارت داجی یعنی امزان یعنی موقف کمال اسلامی چند یه خوراگر بود چند ناف خلکی دا بود چند یال خلکی دا بود یعنی حتی یک سانتیم جی بجنت کمال اسلامی دستش مافت حوالاتی برنه داینه و جا چود دنگید کمال اسلامی بود دا سال چنج به هنده از بجمه و پروپاگاندا که شایعات که دژی کمال اسلامی تذکرن و وی جارجی مفاجعه چونکی کمال اسلامی موقف تو قربانی دان تو زحمت و ماندیبون و هر واسه از بجمه تجی کمال اسلامی اوی حلوسته پاک و پاکجت پارلمان داد وزارت داد یه بو خلک سلماندی خلک همی زانید و خلک همی تگشت کوکیا بو خلک کوکیا بو شعب و کوکیت برای ملت دا همیشه تگشتن کمال اسلامیه باش دەستۆش سەیدا سوار من کاتم کەم ماوە پەیامێک کە بۆ دەنگدەران بەگشتی و بۆ هاوڵاتیان بە تایبەتی لە دەڤەری بادینان و خۆت وتوتان کە توانای گۆڕانکاری هەیە و خەڵک چاونە ترسانە بەشداری هەڵبژاردنەکان بکە و دەنگ بداتە بەو لیستانەی کە دژی ستەم و گەندەڵی دەوەستنەوە و دەتوانن بنەبڕی بکەن. بله والله من جلتش ما بون بيجن بس اگر وقتی برای دیمو هیچ و بیتن از بیج موان یعنی بلا برای خوب دنا وضع خو خلق خو دور دا اگر كانت ساخلمية سحتني تجارات بخوب والله نساخي خلقي بكن هر به خود خسته اینا آواتی ابو فقیر و جا بیتن خسته که اصلا آواتی اکو فقیر و جا شین سحتنه اف منطقه کسی که نساق بیتن یا آماده ده چی دین کتن ده خو هلتت بندینو و هم یا حتی چی جا سیاوه نساقی که دشته محل و اف محلتن ده دیگران اف خستتن ده دیگران سحت یعنی یا سوال میگن که اگه بیش نخواهد اگه تونو که بخو مثلا اشاعه بگی آن فحصه بونو منه مثلا 100,000 نظام چند 100,000 اگه سوی دونی بو سالا که دیوه حینه بلاش آن مثلا 40,000 شدید کم یعنی چه یعنی عالم حتی سالا که دی خود گید و حینه والله سوی دونه بو 6 هیوه والله بو ساله بله بو سال سر دونه اف نسخه خو سال بگیتن و کی مثلا ولی حتی گفته که تفتات اوه داد گوته انا من او گوته خوبه حد اچوبا پودان دو بمتا يعني ابدي حندقي ده حدش باش بفضت واجتهاد في مروفه ايش بهند بياخد اوج يعني كانت سخنه سبحان الله هر خاسته ده دامون بودن نویسن خاستت حکومی ده دامون بودن نویسن والله خاستنین هر بخو محل باشه چه شخص دکتر کسی مزامت دشت کریتن و دامونا حکمت کو افو هندو زخم نشه دامون کریتن يعني هذا هم تجارت هم يديره والله نسخي يقول يا من يعني دكتور بود دامون النویسی یه گویی هر فلان خسته فلان محله بینه یه چوی جایی که دیو یزانی کو ازانتر یه چوی اینای گویی اول کیه گویی فلان جهه گویی والله گویی از بدن هر گویی هر ایلو بشه وجه او جهه من گویی ده يعني تشت جل عجيبه تن جن سر خلقی تجارت خلق دمه لدوا پیامد او بگینی که خلق توانه او هي که گورانکاری بکه بوی دنگ داد بو حزبانی که بردوام بونه لده صلات و نوێنەرایەتیان کردووە و نوێنەرایەتی باشیان نەکردوون ئێستا بەخۆیان توانێت ئەویان هەیە کە گۆڕانکاری بکەن لەو دەڤەرە بله تأكيد وصل من نمونه ما الحمد لله شما من مناسب خسته اینو ده بحث خست و بخشین کین بله يعني مصدرين بدرتين مراجعه هاي دفرا اكمل الكردستان هرم خره افا دون كمال اسلامي و نخبه افا خدمت خلطی ده به خود برک و بخشینه اف خستادانای بو فقیر و جارا يعني تو هر به خود هر سعرت ویره کو کابن 2000 ده چی هم تشت خوب به حلقه تو هر دی حت 12000 بس حتی چه محلی و نظام 20000 حتی فحص دی چند هزار اشاعه نظام درمان هم چنه يعني عالم دگرون اش بهنده به خود بله اره والله افضل صلاه کیف دل بيت
کمال اسلامی دا ده خست تو ولی هن والله عالم یعنی ده بمنات بیت خست دا ده بمنات بیل دکتورا چکو خرد مروف او مروف هنا دانان ده او مروف اکو بینه و حکم روبان کو مروف يعني دلسوس بن کو بوی خلکی سویتن اوه بوی خلکی گرانتن بالعکس یعنی هر به خود شرکات تو کارت تو روز برج برافگرانی و چند و ضریبال سر خلکی ضریبا که هر به گرانت یا دکاندارا فی پنجه کرد یا آوه یا گران یعنی همه توش سر خلکی گران کردی اول سر خوب به خود تجارت خوی پیش تخن هم رنگو و اشبهنده بله دشین اوا ضریبا سر خلکی ده ایشالله این نخوره ده سویتین بویا دشول کن سرهند کوبای خلکی سویتین و بوی وان دکاندار اوی احتمال روزانه یعنی 10,000 نه جهنم 25,000 نه جهنم چیتن هایو 50,000 اندک 6,000 شوید کنیور گیتم فی اوج که ها ایده که چند آمازن بیت پتر حتی 100,000 هندک باکم بیشتر نزدیک 500,000 میلیون اش بهند بوی خلکی گلک گران کری پتویا و نخبه پل بجن دلوا خلکی و بیتن باش دست خوش بی سید عبدالستار من دموی کەوەک چۆن لە خۆپیشاندانەکان چاڵەکێکی باش بووی و پێشڕەوی ئەم خەڵکت کرد و ترست شکاند بەرامبەر دەسەڵات پەیام بگەینی بە خەڵکی کە نەترسن لەوەی دەنگ بدەن بە لیستەکانی دەرەوەی دەسەڵات و دەسەڵات توانای ئەوەی نییە خۆ یعنی هەموو خەڵک سزای سیاسی بدات و ڕوبڕووی هەموو خەڵک ببێتەوە دەمەوێت پەیامێک بۆ ئەم بەسە لێ بگەینی يعني كان يوم في أفنتين يعني تحسب كخلك كبرن وكدا صارت خلك شوية كانت ترسنت بتشا قلت أجر تدنجي خنا ده يوم ده معاشته تبرين يا أول كم معاجيننا ده صارت معاجيننا متشاجنا بتدا يعني تدشت رسي يعني بيقول خلاص همي نا معاش هيا نا كود بيجن خوشي هيا نا راحتي هيا نا مرتاحي هيا تشتكنينا إجا أول كم بدي تشكي إجا هند بجمعته أجر بيقول بوش تلفيد في كوبي سياسي نخوش ساخوراكي في خماسة مازن ساخوراكي في عجيز مازن ساخوراكي از بجمعته دنگ خوب ده دنگ کمال اسلامی لیست 104 لیست کمال اسلامی دوکو اف کپی سیاسی ترس یه مازن یه نخوش سرطان رو بیتن هست مرتاحی که هست کیفی که هست خوشی که زۆر بەڕێز سوار عمر عەبدولکەریم کاندیدی ژمارە 1 لە لیستی 104 کۆمەڵی ئیسلامی لە بازنەی دۆک زۆر سوپاس بۆ بەشداریکردن لە بەرنامەکەمان زۆر سوپاس سەیدا عەبدولستار تەمەڕ ڕێکانی کادیری پێشکەوتووی کۆمەڵی ئیسلامی لە دەڤەری بادینان زۆر سوپاس بۆ هەردوو بەڕێزان سوپاس بۆ هاوکارانم سوپاس بۆ ئەوەی خۆشەویست تا بەرنامەیەشتر بەخوای گەورەتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ